BaseMahebheru 13 verse 17 siyalifunza ke leli. Siyalifunza ke leli. Angalokulunga. Mayibafana nishaka. Uyinkanyezi yokusa. Sidumisa wena wedwa. Angalokulunga. Themba laphakade. Uyinkanyezi yokusa. Sidumisa wena wedwa. Bazalwane, mfundisi. Seningayenta lento lena niyente kahle ngoba senivile inganehluli ngoba senihlelekile nalabasha bayayiva lento. Amen. Ake ngibuye ke likhona indelo verse lelo. UMahebheru 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Yoma. Hloniphani baholi benu. Lenye pastors appreciation kumhlonipha lo mholi. Nilalela imithetho yabo. Ulalela imithetho yabo. Umhloniphe, umlalele. Ngobe balinza imphefumulo yenu. Nakathi labasha bayasala kulenye libandla ngafike ngathi labasha bayasala. Kanti vele bayasala. Usale. Nakuthiwani ulalele kwekucala nje ngiloko kumbambisa. Wente njani manje? Mbambise. Uye kubomake. Ngoba ngeke kungisithe manje ukuthi ungiappreciate kana kwangibambisa. Ngeke ukusithe. Mbambise. Lalela imithetho yabo, weluseke kalula. Weluseke kangakanani? Weluseke kalula. Ngobe balinza imphefumulo yenu bangaphumuli. Awucabange nje lemiphefumulo lengaka. Mbambise umholi wakho akuve kulula kwelula. Asho, yes. Ebazalwane ake ningitshela singam appreciate kanjani umfundisi. Ufuna tandla kenyanga. Ngibona ade tincane but ngiyasibona esincane. Ngifuna ade tinkulu. How can we appreciate pastor wethu? Phela ngicabanga ukuthi ngimi ngedwa lo lokhuluma lokusheshisa bazalwane. Ngiyavula nje nyalo la. Sengifuna ukunika indlela to appreciate. Ngiyavula nje la. But ke banike i-microphone bona. Okay, thank you so much. Thank you so much. Singam appreciate kanjani bazalwane? Esikhulumile ngaleli langa ngathi lento kanjani unicabanga singam appreciate kanjani? Kumnaka, uthi kumnaka. Kanjani Masu? Ngicabanga ukuthi mfundisi kumnaka etidingweni takhe mhlambe dasephileni ukuthi at least imali mfundisi ukuthi uphila kuphi uphila njani yini la idingako at a particular time, then appreciating him or her ukuthi umnake uhlangabede leto tidzingo. Amen. Thank you. Uthi kumnaka. Nimnake nje bazalwane. Likulikhale mfundisi. Likuphi? Shingishingi. Niyalathi. Nake nafika. Labasha bafike boqenza. I will give you a new challenge. Nangifika la ngidibutile ukuthi umfundisi unaso instant noma ini. Think about that. Nokasho nguye. Uhlala la mbabani. Mina nje senginelekhala phezulwini, nelikhaya mfundisa phezulwini. Hayi ukuthi ngihlale emcashweni ngihlala kami. Abantu babahlala ekhaya kami. Dr. Nasalkov ndakubita stowudla inanga ngifika lalelani bazalwane. Boba bemathebula naba bala free. Ningangicebi ngibaba wami. Emabandla basiti. Baba netiqinisana. Khona la mbabana ngithi
Sothi awujika buyele emshingishingini kahoho naka retire kube bede nje lesiqinisana leni awuba naso. Ngiyanishiya. Akakangiceli noma sisezulwini noma sila noma sikuphi, think about it. Kube nje lokuthiwa ngalenye ilanga senhleni ngicabanga ukuthi mfundisi koja sikusita njani. Bona ndanibita nishayela kahle. Baba bemsane sebanethe indzawo lapha eThubungu. Baba besikhova bese banethe indzawo bakhelwe uFairview. Baba beshoda bakhelwe wasengudzeni sebakhelwe etindzaweni. Ngithi nje 9 verse 3. Wathi kubo ningaphathi lutho lwalendlela. Ningaphathi lutho lwalendlela. Ningaphathi nalidvondvolo lekudvondvolotela. Nemgodla wetihamba. Nasibito abazalwane. Mina ngilokuthi sebake bafika boba beshabangu nalabanye bathi hey yekela lokuthishela ngathi usengakasho uNkulunkulu ukuthi angibuyekele. Ngoba nakangibita wangitshathi mina ndaba lemakhaya kodwa uNkulunkulu uyakubita nakabita akazange amnika lutho uthi singaphathi awuphinzeke manje mfundisi wathi ungaphathi lutho lwalendlela. Ningaphathi nalidvondvolo lekudvondvolotela. Ningaphathi nemoto. Nemgodla wetihambi. Nekudla. Nemali. Ngisho nempahla ekushintsha. Ngoba lapho banemukela khona. Ngoba konke lokhu niyokuthola ePentecost embabani. Ngisho masudu bobabe kabathi ukuthi umfundisi unemasudu ekugcoka toshumayela bangasuthi awubona kona lokho lefundisa ngako bantwana asiphathi lutho umyalo lesithunywe wona stekini nine nisemukele kusemukela kwenu ngilokuthi nisinake okoje uphasile masuku kusemukela kwenu lokuthi nento enjani nisinake ninake lokunakwa ke ngiko lokho throughout the year. Nyamnaka umfundisi enkulula naseniplanile niyathi ukuthi oh hayi naku udzinga naku hey hayi ngalenye umkamo uyakhumbula. I'm not taking the glory mfundisi. Ngimi lo waqala kakhulu endzaba ye-pastors appreciation ngalandzaba besihle lapha eJC bekuthule edvu lapha efree ngafike ngamfaka ngisengumphathi we-youth nala mabandla onke la Swatini bekathulile wafike wakhuluma base bangitshela abafundisi bathi hayi babe mamba ngathi bathi sithole neticathulo sithole nalabo singakutholi siyamangala before singene kuyo ukuthi ayibe khona ayibe calendar. I just looked at the way people bebanga respecting ngayo bo pastor bebanga naki ngayo bo pastor babo. Nakeni awugijime kubase Korinte becala sahluko 9 verse 14 utofunze na Galatia 6 verse 6 nakeni nemndeni wakhe nimnake niyangabom nje libomake niyangabom ningilabasha nithi mfundisi sicela ke emshingishingini kanti niyokopa ukuthi yini le ningamentela yona ngoba niyamnaka ngibabe wenu. Haleluya. Kude lo ngeke akhone ngani skaftini semfana sake hayi wena ngiyekele ngale skaftini sakho khona lo ngakwenda ngani skaftini semfana sake sondla abantu kwasala netimvuthu ho yo wena ukhala ngani ngoba uyayithenga airtime ngale skaftini uthenga nema data bundles uthenga nale nto leyo kodwa manje nasekufakela umfundisi wena uya decide. Yabazalwane umkamnanga sinelikhaya engudzenzi bathi bantu thina sinesitiba ekhathe endlini bathi sinemoto iBMW ihlala ekhathe endlini. People have come boda mfundisi tolala engudzenzi tobona lesitiba sesikhona ke lapha ngendasi besivele site lesitiba. People are looking at us as teachers and they are looking at how God is blessing us. It is not about being a teacher, it is about God blessing you. Once wafika kune area kukhona na indzawo leyake yafika ngeSawu ngamthatha kancane eSawu ngoba walahlekelwa sibusiso Jacob wathola tonge but eSawu wakwathepha kuna igrace lathi nakabuya khona Jacob wathi eSawu mnakethu unganginiki inkomo seninako konke
And people bamangele bazalwane letinye taletini singasebenza emsebenzini sisebenze etinhlanganweni sigijime siye kuphi sishiye igrace la yekusiphakamisa once akutapha onto the grace and the anointing nale blessing yaNkulunkulu nalele kuncane lesinako nalamafethi lesiwathengisako atawuguquka into lokhulu. I am speaking the gospel. I am not speaking ngikhuluma ukuthi uye lena uye ngetinyembeti uye emsebenzini waNkulunkulu kwente thine kukhona tibe satibeke eqeleni sistrugglisha kwaKhalisoni and basibalekele basihleke labanye bakhulume lokunengi liyawuphela yini liyakwendekani lathi naliphela ngabatshela ngathi uNkulunkulu bonke etandla tonke and uNkulunkulu lobonke etandla tonke uyasimangalisa ngiyawathi umsa wakhe ngithi mina nalendzaba yekunaka ingceke lalela la sitawugcina ngayo lalela la awusuku awulahlekelwa awunjani na bantu bangakuyenga nje ngathi uyalahlekelwa awulahlekelwa noma ungumntwana lomncane utifundisa lesikhaftini sakho sitawukwanza uyawukhanza sakho sewunethi ikhaftini nethi khaftini ngeke bese usala ngaphandle uthi wena awunalutho nasumntwana Dlamini funza ke maka abaseKorinte bekucala chapter 9 verse 14 beqala eqhubeka ma kuyafanana ke yebo inkosi kubekile ukuthi labamemetela livangeli baphile ngekwelivangeli yefaka laba memetela livangeli baphile ngani bangabonakali nje khona abafundisi babona cha ke bazalwane ukhona lomunye kwakuyi pastors day waye true paper wathenga lishedi tshanje shedi lase true paper weta nalo nami ngenhlanhla angivami kuyale true paper kodwa ngalibona aletha lo muntu lo ya angilade uthi balishoni sabe umntwana bobo ayisheti la masebentela umfundisi ngeke bamkhomba umfundisi waphathi kwalabanye bathulapha ngoba nabayothenga lesudu ngihamba nabo besikhonza mfaka phelishiyana kanti umfundisi wami ngamfaka phathele mfaka abethi nayigcokile lesudu babesikhonze ngamade athi yayichatonge letakhe athi nasayigcokile besudu akimi athi MC bangibita MC athi MC madu umfundisi wakho endimbeke lapha phila ngekwelivangeli labashuma livangeli baphila ngekwelivangeli kodwa abazalwane nanisentela ningasusi lesemehlweni niyeva yini bantu abasha niyeva bantu abasha ibe khona nje isudu yenu noma amabili nathi uthi umfundisi simthengele lawa nani lokunye simentele kona ngalenyela lo muntu lomusha amati make mama noma besamusha noma besashadile ngiyoshumayela enhlangano umfundisi ngiyacetha kushumayela ngingumcucutelwa labasha ngithi ibadanga nike imvilopho fanele vele bazona sicetha kushumayela phana sinike asuke umfundisi Khumalo angibidele eceleni sihambe sinathela itiya sebo 4 sinathela itiya athi hey lapha kusindiswe nebantu abasindiswa kimi basindiswe ngeJesu sibongile cha angikhokhe labanye bese bakhala nami ndaphana inkonzo yahamba kwaze kwakhala kuhle sibonge yena ngigibele emotweni ikhosa yami beyimnyama kade noma yathi mfundisi ngangaba nekhosa lemnyama utility but lilambu libovu ngavalethi nyembetithi kancane ngingadithi ngidawufika kanjani ekhaya ngathi nangithi ngisindilwela ngentasi kwesibhedlela sasenhlangano le health center ngavala icingo lungena sabona umfundisi ngathi ngilanhlangano wathi nami ngilanhlangano athi umfundisi ithi inkosi angikwethele full tank umuntu lomusha lo uthunywa uNkulunkulu ngesikhathi lesifanele lapha ke manje dinyembede esikhotshwa wena Nkosi ungibani lo muso ongako mangalisayo
asinangifika wathi abayiphakamise nyalo safuna iphakama wathi abayiphakamise wayithela wase Methodist ngikhona la samsita nje khona sambambisa khona samakha ngoba thina sibafundisi bawonke umuntu wayithela wathi angayithela wasuka lapho wahamba ngipha nemali yabazi mina ade uNkulunkulu ngithi mina umuntu lomusha nawe ungatendela ngalo lonako awudzingi nekumemetela ungimake nje Galatians 6:6 lamkhathi sinenyanga lamkhathi sinemnyaka sabona umkhokheli yebo mkhokheli ngicela ukuthatha out bayokwenta ingalo netinhloko nangaba kadenda itingalo kuthi inkinga kodwa nje angiboni mina emake ukuthi isaluni ungayiswelelani singaka ngoba sekuhla nje sebabangisana ngawe ukuthi lo munye ungajana banengi labo make lapha and they want a blessing. What we want is nothing else but a blessing. Bayabenta vele labanye lengaphandle siyabanaka ngoba nabo bayasinaka kuyanaka wana la Nkosini sinaka abatali bethu sifuna nasesiya letinkonzweni uthi le happiness le yami le yini happiness coach? Am I saying the right thing? I've heard there is something called a happiness. Nimblesse. Fundza Galatians 6:6. Galatians 6:6. Akuthi lo lofundziswako emasungu laNkulunkulu. Akuthi lo ofundiswa ngelivi laNkulunkulu. Ahlephunelane tintweni tonke letinhle. Ahlephulelane etintweni tonke letinhle. Tonke. Underline njani manje? Lethi njani? Letinhle. Bekunadvula. Angimathi noma ube khona yini. Mfundisi. Boma ke bangena ngala kumkhokheli. Umkhokheli bengicela kubona lo office lemfundisi. Hawu utafika lapha endlini. So uta nemvilopho yakho phela. Naku nje nishezile nyalo etinhlanganweni wena abo 10% basinathi ukukhokhile kweshumi le kodwa uthi uyathi ngifuna kuhlephulelana nabo etintweni letinhle to uyathi besisheza lemfundisi na envelope uyathi as they take lokho kusuka nang MA ngeke ngisho ukuthi bekane inkinga yani ayele kuba besikhonze washona baba besikhova afika phathela kuphetha athi unika baba besikhonze athi baba besikhonze lo ngithatha lokho nawe thatha kwakho man of God uyabona ukuthi kwasho nguEli wakusho kuHana yathi kuthi Eli bebasanga umthathi kahle ngenxa yabantu abakhe and like but walikhokha lelivi lathi naliphuma kwenteka lento unetinto befuna tenteke empilweni yakho ukuthi uyefika lapha endlini cabanga inceke ukuthi ish lesi sikhathi ngalali thina sake sahlushwa ngulomunye dzadzewethu lesonthweni besana 2 ebantwana wangacabanga ukuthi angashada but the way bekasinaka ngayo lo sisi pastor's day noma kunetinkozo sase siyathandaza nemkami sesihlupheka tingubo takhe ini no angenti lokuthi njani njanyana avele nje angene ngale ngakumkhokhela asipha sina noma kunetikhulumi letinye titele esikolweni besakhontela esikolweni atinaka suka nje uNkulunkulu emini libalele abantu bangawuthola umshado wampha umshado uhleti kahle usemshadweni wakhe maka letinvo tikhona tifuna tikhiya takhona Jesus Christ said I give you keys manje wena uphethe lese salvation kuphela uyadiyekela letinye thatha nasikhiya and appreciate the man of God throughout the year and see what will happen to your life. Kuthiwa kahle plelane tintweni tonke letinhle amfundisi yathi kuthi emshingishingini kaHo lo ngiqedza ukukhuluma khona bomakhelwane otawubapha emarice ngoba bazalwane bakho bebonga sebatholile ke batawukupha ngoba bathole emarice lamahle nabo shukela nawo batawusherisha nawe naleti imali tetinhlangano batawukupha leli bible lithi etintweni tonke letinhle indvodza lethembekile ihlabile hlaba inkomo lenhle seyibuya nje ibeke umbengelo omuhle wemfundisi simfundisi uyathi bengihlabile lekhaya nayi yakho inyama
etinve nto bangipromothile emsebentini etinve yini anibale tonke etinve etinhle man my IQ is not letulu kakhulu kodwa ke yini tonke etinvo letinhle etinve ntonke qabanga nje tonke etinve letinhle uhlephulelane nabo and ke ngithembe uNkulunkulu tatibonela ngani nabo batatibonela khona lesigcina singalali ngabo ngoba hey usho njalo nje eGalatia uthi kungaba nalokuhle kakho emakotapeni namnanzi so uyawati umfundisi ukuthi kwafika lesikhathi lesasayeta emalichis intimbudi naye yakho umfundisi imbudi yakhe isimusi sewuze uphana bomakhelwane ngoba lempilo iyaqiqima kusho ukuthi na ungumfundisi bani nje ngihluphekile kwasho ama Soul Brothers asichubechubeke bazalwane asiyeni base Timothy bekuqala base Timothy bekuqala sahluko 5 verse 17 na 18 ndase ngiyayithinza indzaba nhlane ekhulu ngeke ngisayishiya base Timothy bekuqala sahluko 5 verse nisangiva nisenami I'm not even shouting nje I'm trying to yabonga nje lapho khuluma angifuni nje kuyaklisa hey basalwane nginithethisa ngiyanizama etinveni le lalela emali nawu netinvo into yakho le ngeke nje umfundisale kule mafetha akho tinveni tonke letinjani mfundzele manje 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. Babonisi belibandla labaphethe kahle bafanele kubongwa ngalokuphinziwe. Ikakhulu labo labasebenza ngekushumayela nangekufundzisa. Elibandla lengifika kulo leli angiyade ngongcwele ngoba nginaso sipho selivile kuhlakanipha. Ninendawo ke nginabantu abathi ba prophet mina ngiprophet ema-under nemaphenda ngikhuluma lento. But mina kukhona into ngeke ngitibone nangifike ebandleni. Ngeke ngitibone nje uNkulunkulu angitshela ukuthi kwentekani la. Ngifika leSalema. Umntwana emfundisi usebenza ka-SEC. Uhola kakhulu kweshumi kwakhe kungetulu kwa 10,000. Banengi labazalwane la kweshumi kunene. Umfundisi uhola 10,000 bese unikwa kweallowance anyana bese le mali lenye bayigcina ngisi-CEO wenu lo ngisi-CEO wenu lo nisawumncisha imali yekweshumi ngamane nizame ukuthi ingene ibe khona msawumncisha khanze kunemadikoni hayi sesimholela kakhulu ikhona nale mali labanye uzubakhanze ukuthi sebafuna kuyenta kuloko lengceko ayikanakwa ngisi-CEO wenu nani nibo CEO nemisebenzi nihola qabangani ukuthi akahole kakhulu lithi ke iBhayibheli akanikwe ngalokuphinza phi yamadikoni ngiyaniyala singeke senta ku appreciate umfundisi nibe onke lamalanga nihlale etikwakhe ngekungamholeli kahle noma sekufika lapha wakhala uyakhala nalamhla uyangishayelwa wakhala uyakhala wathi uyithinza ngafika kubaba emngomethu lenye eveni ngathinza lenye beta nasibiya bangibamba bakhala bathi uyisukela ngani leyo wena ngathi mina ngiyibona la khathe ebandleni lenu lendlu lakini kude bathi ku-CEO wenu lo nayikhona imali akahole nayinjani awu lebandleni kithi mfundisi kude yona bangiphethe kahle la indvodza ayifuna kuhamba ngenxa yokuthi bayangiholela abanginiki insipho ayahamba isiyo yala yanginyanya fundza lo 18 umuntu yakhe Alexander nangabe unginyanya ukuthi bine nginikelani na umfundisi uyayiva
ngithe mina umntwana emfundisi phela mina wagcina ngitshela umfundisi wetakima sakhala tongitshela lento loyikhulumile le angiyikhulumanga kanje ngayikhuluma ngikumoya ku-prophetic wasento loyikhulumile iliqiniso banginika 10,000 which is equivalent to kweshumi kwemntwana namunye. Number 2 bese banginika nje kwe-allowance kwekhamba le mali ngayibona next bayidla njani ngababuka nje kube nje bazalwane vele ningaze nimncishe umfundisi bese nithi sitom appreciate namhla kanti niyamncisha throughout appreciate throughout the year. Nimphathe lelanga lelinalifika na nimbone uyadansa kumfundisi wenu futhi uyahlabela niyamata nimbone nathi la ngalokulunga uthemba lapha kade winkanye angathi ngabe batokwendani bo Judas Iscariot. Cecela lelo verse le. Empeleni umbhalo uthi ungayifaki isifonyo ingabi nayibhulako. Uphinze uthi sisebenzi sifanelwe liholo laso. Kusho ukuthi sifanele liholo lethu. Manje abanyuse nje le mali nebothishela bodula nisuke nani nincishe ngala ngakithi. Volani impompi. Kanze kusishemeni ngithishela. Anika 2,000 uhulumende. Uyabona udlalika bothishela. Okay. Angicubeke ngithi lapha ezakhele khona nje lo mnyaka bathengele babe shodi TLB khona lo baba TLB nana unethakho nani wenta kwetinyana bathi kuthengele libandla ke nyalo ngilebeke mengala umbone lebeke mengala chairman buye ngilebeke mengala anti sebabuka esikhwameni ukuthi kunani laba bonsondonzima be-Pastor's Day bonsondonzima be-appreciation bathi labantwana nabazama bese bathi laba icing on the cake banga ema-project nangabe ndayiboleka le mali nifuna ke kwenda ema-class. There were times umfundisi benge ngathola lutho esontweni sivumelane side nale mali sithi okay kunamkhulu lesontweni semdzala ngithi akathole emkhulu mina ngingatholi lutho ngoba siyakha ngithathe konke nikufaka kusho mina akungasho lelibandla bese lithatha lokweshumi liyena kwakwakheni lingakakhulumi ngoba lokweshumi kwekunaka lethi ingceko laba ke icing on the cake mfundisi ngibona bathi nasebethula sipho sabo bathule bhadla bhadla uma libandla lelikhulu uyayibona bebakhona lapha bekameme masakhona libandla lelo alike malithi ngoba senta ukuthi liyakhula liyaqhubeka ngathi niyaqala vele lalimentele nanayi liyawa yalimala yes liyakhula libandla lithi nasekufike lona bese lithi sesishaya bhadla bhadla niyawushaya bhadla bhadla ke nini ndaba ngitshela namuhla angimfuni kodwa angibuyi la ngabuya nje mfundisi nangivakashile ngitobuka ukuthi bente njani ngoba ngifuna balekhashane bede batowuhlala la kube nelithende kube nekudla tidle ihlobo takho noma kungile Sunday kudle uhlale nebuholi bakho nidle manje lapha seyaphela oh my niyanakana mfundisi nawe uyabanaka nawe bayakunaka tala phaso basethe asale silifunza leli masuku angisalifunzi kakhulu 2 Timothy 4 verse 17 sengifuna kuhamba manje ngitovala sitosebenza nasigcina futhi nesikhathi la khaya yathi nini sonto lelihle nje nangasuka free ngithi ngitoluswa la ngibe ngwala khaya ngwala khavele anibala abantwana balakhani bongibala nje ngefa manje na sambala nalo wasengudzeni awufunze 2 Timothy 4 verse 16-17 ngikhweshele nawe awuqale ku 14 Alexander umkhanzi welithusi wenda tindvo letinyeni letimbi kimi inkosi yawungenanela kuye ngikhweshele nawe ngoba amelana kakhulu nemfundiso yethu
Ekutiphendvuleleni kwami kokucala kude ngisho namunye lwangimela. Le ndvodza Bonke lengu-Alexander bangilahla. salukhawula manje atfunze ngiyangishumayele ke ngayo la ku-pastors day nangabe la ku-pastors appreciation nangifundzisa uthi tsinve ngimasuku uthi nibomvikela umfundisi wena yathi kuthi lo sebenta wena ke mfundisi usetawubona gadzile kodwa ngingabekisi thine ngeke sinigadzile singibaba wenu lo bangamvukela bonke kodwa ningene nimvukele noma sebangafika bathi ushumayela ngcono kunaye kodwa unayothi ngibaba wami ungitele I submit to him. Yathi ke kwenteke la emhlabeni sithi lo Sleti la kuvuke munye la ngekhathi kube na lo Alexandra beka nakuthiwa umkhanzi welithusi the Smith beka njingile beka nemadlana. Yabona na ungena la sontweni noma ungu-CEO noma ungubani ditshele kuthi ungumntwana wababe wangaditsheli waba ngu-CEO waka MTN kanu la sontweni yathi kuthi uba inkinga ngoba uvama kumphikisa nalomfundisi kanti abantu bayakuva ngenxa yesigaba sakho sangaphandle bebamuva ke lo Alexander ngenxa yesigaba sakhe semali aphikisa lo Paul ukhalisa Paul uyabona ukuthi kukhala Paul athini ke besibobani akamyekeli akamkhalisanga kulinye lisondvo naStracer ngathi wakwamlandzela naseFesu wathi useFesu wafika wabona Paul wathi ngase ngaba senkingeni ukhona Alexander akubede bo Alexander la akubede nimvikele umfundisi ukuthi la nebazalwane we have the Jesus John mindset. Uyafika Jesu uthi ngibhabhadise John uJohn hayi wena bashona phasi siyatehlisa baze bakuphakamise sitawutehlisa lo Alexander the Smith ukhona yonke indzawo ngilapha eGoshen sibiyela khona nje kusasa sitabe sine conference kunalobunye walapha ezakhele ngeke ngimusho ukuthi ngibani baxoxa kabi ngemfundiso wasezakhele kusekhumbini imile nje lekhumba xoxa kabi abantu babahlali kude kuzaba labangadadi ngamfundisi wena labatakhako labangati bona batvile ngithulile ke mina ngihleti nje wajena kasuka lo mfo wababuka wathi ngimfundisi wami lo waphuma wahamba uthi you can't talk about my father like this in my presence and they were disciplined because bebaqabanga ukuthi utayithela yini wena nabakhuluma kabi ngemfundisi wakho bese uyayingena appreciate futhi la kani ngale uyekela bo Alexander the Smith ngitsite ngiyamthatha lo make noma singesamfunza kuJohane 12 sesitabe sesiyakulela egcina livese siyasebenza ngiyamthanza make Mary Magdalene kocha lolo wathi nakeva kuthi kuna Jesu walanze makhala dulile mawutopha umfundisi wakho umupha nakulokukhethekile lo makuthiwa bekathengisa ama perfumes weva kuthi kuna Jesu eBethania wakhwicata idwaba wayekhaya wafika wavula iwardrobe yakhe wabuka wathi leya imfanele wathi I go for the best. Mawutopha umfundisi wakho sipho sakho go for the best. No ungatcompare na mamba. Jesu uthi lo mfati unikele kunendlula nonke kodwa bekanikela ncane ubuka ukuthi ukuthathephi lokhu la kunikela. We appreciate the gift lebuya lenhlitweni yakho endithini sitayithandazela bese ivula lokunye. Uthi ke Jesu kutawubhalwa kukhulunywe ngalomfati lona la kushunywa namhla ngikhuluma ngayo. Bothi lamakha kuthi wanuka sipho sakho mana sibonakala sinukele bonke abantu. Bathi ngibani lo yakuthiwe ngumfana nangu wentela umfundisi. Asibuye la gcineni. Second Kings 4 sengiyagcina manje emalanga isikhathi sengifuna sisebenze 2 Kings 4 verse 8 to 10 sengidawugcina somethemba njalo ubuya yasindlela Jesus songihola ngeso angisekeli impela esulwini
verse 8. Nganyelanga Elisha wayeshunemu. Wakhona umfati labenjinge lena inceko wakhona umfati labenjingile kuleyo ndzawo. Wacela Elisha ukuthi aphambukele kakhe. Khona totfola lokuya ngasethunjini. Ngakabethi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele kuyawudla. Lo mfati lalela ngiloko emihla ngemihla nje lokho nesithi appreciator daily umpha nje kudla yebo maka sinele freeze ani wabo maka ukuthi basinake kuma conference ase free senabo babe DF bekuvama kuphuma atinyembede abo make bakhale nabafundisi bakhale baphumela abanye abafundisi kuthiwe sebambile base-assemblies banjiswa indlala angeke sicoshwe indlala sibitwanga indlala thina sabitwa nguJesu ngeke sicoshe indlala ngeke nganjiswe indlala free sebahambile khala bomake babhukula sekuthiwa ke bomake batabo sinaka ngembhidvo nyanga ngenyanga labanye babasina bakuthenga lento ubone ukuthi hawu abafuni labale bandleni kemfundisi bagcina bavumene ukuthi bona batabo khokha imali atithengele kulamanye amasonto kuthiwa bebaya bobuka le khathe ekhabetheni bathi mhlawumbe ungakhona ngcono le mali ninika make nenja ngithinzi lembhidwa ayitina kimi letaki nje bazana leholo lami ngifuna nje bese nithini sipho lase ninginike sunlight leholo lami umbhidwa ushonele kumaka njalo ngenyanga niyakwenda nini enikwende ngekwethembeka kuthiwa lo mfati wathi ngathi kuthi le ngceke le lo make uyipha lokudla nje khona la iqhamuka khona iqhamuka emlilweni ithi tiyahamba hamba bathi bafana yendlula mpandlandi bafana babona siliyakayaka nje bantu labanye batawubona indvodza nini nibone inceko lo makwabona inceko aso ayidle onke emalanga qhubeka ke man Lo mfati osukhuluma nendvodza yakhe wathi angeke ngibekise nje lo ngila nje khona laba ngathi kuthi njalo ngenyanga abangibudi nethi libandla linikani bathi kuthi i-time khona bangifana nje i-time njalo ngenyanga njalo lesontweni njalo ngenyanga bafaka kwathi sukela le kubo labanye bangakunika labakunika kona njalo ngenyanga bathi lo mnyoko wathi ngithathe emanti ngiwayiselwandle manje beshole masuku ujawasho gama bathi ngithathe emanti ngiwayisephi qhubeka ke manje Lo mfati osukhuluma nendvodza yakhe wathi ngiyathi ukuthi le ndvodza levamise awulalela lo make bekasolo enta kukwakhe ngoba khona la ukhanza khona nje uthi wenta kwakho but nyalo uyabuka lo make ukuthi angikhulume nababe ngiyakamfundisi Jetho lapha enhlambeni ufisa kuba netinkomo sesike nje sacoca but asathi sikutakwentekani ngalelo langa athi ngaphuma ana forward inkomo bakhuluma nje lapha labanye bahlangana lapha abanye bahlangana lapha bathi angizange ngibatshele bathi simphi inkomo they were able to read they were praying earnestly ukuthi yini isidingo semfundisi wabo when you come to such a day to appreciate the man of God do pray about it ukuthi koja singam appreciate ajabule nakunjani babe Jetho almost cried kusebazane bahlanga betana nami kangaka senginalento bengisolo ngiyifuna ngicoca namamba ngingumfuyi lalelani baza do pray about it as well nizile nithandaze kodwa inceke usingayentelani lo make lona sekwembulelekile uthi hayi sekusile sekwembulelekile akusiye nje umuntu lo akusiye nje umuntu lo sekusile ke nyalo lo sekumbulelekile asengiyendvodzeni yami nasekwembulelekile bazalwane utokwenta kanqono you need lokuthi kubuleleke
Kwendeke njani? Kwase kwembuleleka. Njengoba na Mary Magdalene ugijima njwele kwakwembulelekile. Baba bathe boJuda uyabona umuntu lombulelekile ngenvo ngeke umvimbe ngichama kavinjelwa. Ndokhuluma nelibandla mne namhla ukuthi akwembuleleke ukuthi sentani nas appreciate inceko. Ngubani inceko? Ngeke uma appreciate umuntu longamadi ukuthi ungubani kuwe. Lo make lona is giving nje kudla but vani ngenyalo make sukume nyalo sitoshumayela sengifuna ukuvala sukuma ume ngetinyawo takho uthi lo make Domfati wasokhuluma nendvodza yakhe wathi in English, in another English version, the Bible says, the woman said, now I perceive. Now I do what? Now I see differently. Now I know. Now it has been revealed to me. When the pastor's appreciation day has been revealed to you, you will do things differently. Ngiyathi ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntu longcwele waNkulunkulu. Jesus. Asakhe likamelo lelincane asakhe likamelo baba. Le ndvodza lena umuntu longcwele waNkulunkulu. Yo. Asakhe likamelo akusiyo nje indvodza. Bese sifaka umbhedze. Sifaka umbhedze. Nelitafula. Nesitulo kanye nesibane ngekhaya. Nesitulo kanye nesibane ngekhaya. Tabathi njalo nje nake endlule. Nyalo ngifuna endlule ahambe nje adla ahambe. Tawuthi njalo nake endlula. Angena ahlale khona. Angena phumule. Nakete lapha kithi. Nakete lapha alale adle. Kwase kwembuleleka bazalwane wenta tindvo letingethu uyalivala lekamero lingetulu linjani akakhelwa lelingaphasi ngathi ngemadloti abantu bangaphasi ingcekwa yentelwa tindvo letingaphasi uyentela lokungetulu longakake watentela kona indvo lengetulu uthi na uthi yenta Satan wentela uthi ngentela yena ngoba ngiloku ngetulu ngifunzile evini ukuthi wentelwa lokungetulu wentela njani kanti lokungetulu mawufunze salusiboda tfunzele ekhaya angifuna kuvala lo kungetulu kwase kwenta kusinakale ngetulu umfu kaNkuluNkulu wase uba nembuto wangetulu hayi wangaphasi wathi bashoda ngani kwathiwa kude kanti kukhona sewakukhohlwa nekukhohlwa sowavala nechapter sowabeka nencwadi eqeleni sowathi lokwakusukwendeka bebade umntwana asitshela noma womfana but nje sitshela bebade umntwana bese bakumukele lokho but lenceke unaseyile ngetulu seyinalombuto walengetulu yase iyathandaza yababidi yathi kulomnyaka lotako ngaso sona lesi sikhathi yabazalwane lembuto yangetulu siyayidzinga sekude imisebenzi sekude ama scholarships bantu babethu basetinkingeni kodwa kungaze sentele utho sentele uNkulunkulu nengceko lokungetulu kuqhamuka umbuto wangetulu wakwaqhamuka kuJoseph asejele kwathiwa singamthola lapho umuntu lo nje base balungise ama CV abo bawapholishe ama CV abo kani lo mbuto wemuntu lo wente tindvo letingetulu. Hallelujah. I speak to you prophetically. Kunetin betawukuthi embabani, kuthi elibhange, kuthi ini bantu batilungiselele kanti setitela wena lizulu seliphendula wena ngoba wentela okungetulu wentela nengceko. Oh Jesus. Ngeke wentela okungaphasi bese uthola okungetulu. Ngeke wentela okungetulu ungaphendulwa lizulu. Khona abantu kumele bentela okungetulu namhla. Athi Sathane mosi budget yakho uthi but ngendalo kungetulu. I have decided ngikopa kuna ngomshune emkazi eningithathe evini ngibazana silikholo livi lakhe ngiyakwenda lokungetulu sikubonile sikwentile sibonile la sihambe khona benta lokungetulu hayi madoda siyabathi singababala labanye lesente lokungetulu nabo lapho nje lokungetulu is an opportunity for you kuthi wente lokungetulu as a family kuthiwa base ba awubuye nesitulo nibiye nobabili babe nibiye nobabili biye nesitulo hlalani la kuthiwa kwase kuyahlanganwa
Nasekutonto lokungetulu kuyahlanganwa kuthi singayentelani lenqeko. Nami ngiyadata inkomo lebandleni noma nginato. Umnyong pastor kade lesihle njani? Lesihle njani? Bandala kungetulu. Abantu labanye sekuyahlanga immediate nyalo. Labanye batawuvele basho nyalo. Labanye baba netimvilopho. Bathi bazalwane khona lesingakwenda lokungetulu sendele inceko. Sengifuna sende nyalo. Leli lithuba lethu akusilo lithuba layo. Kungaba lithuba layo ukuthi lilanga layo nemndeni wayo but lithuba lethu lekuthi sentelo lokungetulu. Bantu abashana abancane ngenani kule concept le mindset yokuthi yini kwakho lokungetulu. Yini kwakho lokungetulu. Ufuna kuthandaza nebantu namhla nabathi inceko ufuna kwenta lokungetulu. Ngulethile lokunye itolo ufuna kwenta lo nawenta lo yabona kwababida ngicabanga umfundisi bebade bona lelikamero lelingetulu babuka abantu bathi nendani bathi sakhela inceko bathi bantu mayini yadlala awudlali tendela wena sengifuna ukuthandaza mfundisi.